Sameton titiang sanewangyang titiang, para pamiarsa program Suluh Galang Kangin ring dije jemegenah. Bagia pisan manah titiange, ring rahinane puniki, prasida ngerereh pabaos sane galang. Masa doajeng sareng semeton sami, sajeroning asih tresnan ide Sang Putra Yesus Kristus. Dumogi rahina puniki, nicenin kerahayuan miwah kerahayunan sane meliah ring jiwatman iraga sareng sami. Mangde setate prasida ngelaksana yang karsan idene ring jagat puniki. Ngiring iraga sareng sami, miragi yang sabdan idene. Nanging sadurung punika, ngiring miletin ngaturang pengastawa ring ayun ide Sang Aji. Duh, ide Sang Aji sane pinih suci, sane bakti minti tiang ring swarga. Titiang nunas pituas saking roh suci, mangde ide rauh miwah nuntun pikayunan titiange sami. Ledangang je roh suci, nicening titiang kewicaksanaan, mangde sabde sane kawedar, prasida dados tambe miwah suluh ring marga sane kauripan titiange. Pengastawa puniki, unggahang titiang ring sajeroning parap ide Sang Putra Yesus Kristus. Amin. Sameton sareng sami, ringgalah semeng puniki, iraga pacang ngawacen sabdan idane, saking cakepan suci. Kalih Korintus 4, pausan pitu. Sane mebaos kadi puniki. Nanging arte punike wenten ring titiang. Sane kadi payuk tanah, sane dangan belah. Mangde kacinga mungguing kakuasaan sane ageng punike, rauhne saking ide Sang Aji. Boyeje saking titiang. Sane kaping kalih, saking 1 Samuel 16 pausan pitu. Sane mebaos kadi puniki. Santukan ide Sang Aji nenten je nyuryanin sakadi janmane nyuryanin. Janmane nyuryanin kacinga saking jabe, nanging ide Sang Aji nyuryanin saking manah. Sameton sane luwihang titiang, unteng sabde dauh semeng puniki inggih punika. Payuk perumpung misi berem. Inggih, minap semeton sampun miragi paribase puniki saking lingsir-lingsir irageni. Napi pitegesipun, yadiastun payuke sampun perumpung, yadiastun sampun puyung utawi rusak ring jabe. Nanging dagingi wantah berem sane becik miwah miik. Puniki wantah gambaran indik jiwatman irage manusia ring ajeng ide Sang Aji. Sering pisan irage ngerase dewek puniki nenten maaji. Ngerase raga puniki sampun belah utawi nenten sampurne sajeroning muputang karya. Punapike sameton sareng sami naeni ngerasa yang kade punika. Ring jagat puniki, akeh jatmane sane nyinggihang raga saking napi sane kacinga saking jabe, saking angge sarire sane beci utawi kasugihan. Nanging ide Sang Aji nenten jekenten. Ide Sang Putra Yesus Kristus ngasorang raga rauh ring jagate, ngerereh iraga sane kadi payuk perumpung puniki. Menawi wenten semeton sane merasa sampun akeh iwang, merasa sedih, utawi merasa angge sarire puniki nenten pantes ring ajeng ide. Inggih, irage sami wantah payuk tanah sane dangan pisan belah. Nanging ide Sang Aji melet mangde daging payuk puniki wantah asih tresnan idene sane suci. Sabdan idene sane kawacen iwau negasang, mungguing kakuasaan sane ageng punike rauhne saking ide Sang Aji, boye saking kekuatan irage manusia. Puniki meteges, yadiastun irage nenten sampurna, nanging yening irage lascarye katuntun oleh ide Sang Roh Suci, irage prasida dados piranti sane luwih pabuat kauripan iragane ring jagati puniki. Berem sane wenten ring tengah payuk puniki, wantah lambang marte miwah asung kertuare nugraha saking ide Sang Aji. Dadosne, sampunang irage sedih, utawi manahi nenten tenang, santukan sekancaning kekirangan ring dewek iragane. Amin semeton sareng sami. Ngiring mangkin irage, ngesorang raga ring ajeng ide Sang Putra Yesus Kristus. Ide nenten ngerereh payuk sane mas, sane maukir, nanging puyung. Ide ngerereh manah sane lascarye, sane plaside kedagingin antuk sabdan idene. Napi je kahanan irage mangkin, yadiasten irage merasa kadi payuk perumpung sane dangan belah.
Elingang jemungguing ide sang aji setata presiden ngicenin berem sani mii ring jiwatman iraga. Dumugi je sabde sani kawedarang dauh semeng puniki presiden nuntun pemargin semeton sami mang disetata nimbihin karsan idane sajeruning jagat puniki mang dipolih pengalem saking ide sang aji. Amin. Sameton sareng sami sani kusumayang titiang ngiring mangkin ngesorang ragering ajeng ide sang aji iraga ngastawa. Duh sang aji sani ring dauh semeng puniki titiang angas tahu pabuat semeton pamiar sesuluh galang kangin sani sedek sungkan icenji ipun kesegeran kerahayuan sani sedek sedih mang dipulih pengelipur saking sang aji miwah sani melet ngerere pekarian utawi wenten pikobet ring sajeroning keluarga mang dimulihan marga sani galang. Titiang taler ngastawa mang dijagat bali ring ije titiang sareng sami urip setata aman damai tur kamertani. Ijen kewicaksanaan miwah kerahayuan pabuat para manggalani ring bali mang diipun sami presiden nuntun kerambu bali ni kemargi sani luwi. Niring lanturang antuk pengastawa sang aji. Ajin titiang sani ring swarga, para pemerintahan palungguh aji mang dekadegang. Pekarsan palungguh aji mang dejema margi iriki ring mercapade sakadi ring swarga. Ring rahinani mangkin icenje titiang pangan kinum sategepipun. Ampurayang je iwang titiange sakadi titiang ngaksama yang anaki sani sampun ma iwang ring titiang. Malihi sampunang titiang kabakte ring genah gegodani nanging bebasan je titiang saking ijahat. Santukan palunggu aji sani nuwenang pemerintahan kakuasaan miwah kaluihani langgeng selami laminipun. Amin. Ngiring nunas berkat dumugi asung kertewara nugrahi saking ide sang aji miwah asih tresnan ide sang putri Yesus Kristus sapuni ketaler pasawitran ide roh suci ngamertanin tur nyarengin semeton sami saking mangkin rauh kawakasan. Amin. Sukseme titiang aturang ring para semeton pamiar sesami pabuat uratian semeton miragi yang suluh galang kangin rahinani puniki. Astungkare sabde sani sampun kawedar praside dadu suluh sani nuntun manah iraga sareng sami. Dumugi ide sang aji setate nyarengin pamergin iraga tur ngicenin karahayuan sani setate meliah. Sampunang lali yadiastu iragawan tapayuh perumpu ide sang putri Yesus Kristus meled ngisinin jiwatman iraga antuk berem sani suci. Shalom. Semeton pemiarsa channel Suluh Galang Kangin. Yening semeton ngerasa yang pican ide sang aji malarapan antuk sabde saneka wedar ring channel puniki rarisang bagiang ring semeton lianan. Dumogi ipun taler pulih amerte tur ngerasa yang kasukertan saking ide. Suksme.